hantle thobela re a lotšha nna ke Mankoko baby ka mehla wa tseba gore ke re theeletšo thekgo le lerato la gago di ntira se ke leng sona ye ke taba ya ka le Mankoko baby re tsere ka kapa re tsere monna gare ga banna o e leng gore ba bantši ba rena ge re tsena se le moyeng gore dinaletšana ke bomang di tumile ka mmino mohuta mang re ba tsebile ka lebaka la gagwe Muntu dumela Mankoko baby yo kwana motho no ka morago ga mengwaga mekae almost 20 ere ke botse ba theeletše le ba bogedi gore nna ga ke tlo tseba mosawawa ke mo tsebile o tlile le yena ka gaka ga ke tlo tseba moshoza ga ke tlo tseba Mozambia e be ba bana ba gago kore be re no bone le bana ba gago ba bararo ka nnete e be le bana ba ka because go tle Mozambia pele ya Mozambia a fihla ke ko nthong mo company ke bereka go yona ke bile ka ikgafa ka gore ke ile le batswading ba gagwe ke be ke nyaka Mozambia be ke molata ka gae pele a batswadi ba gagwe so ba ndumelela ke mo ka Mozambia ga ntse a gola a hloka ra bona gore go na le gore a tansetse ke batho ba ka ro ba gola godile a re nyake dithaka tša gagwe ke ge go tlotla Msawawa Msawawa ke moka go a tswa ka Mshoza ai ba le bone be le bana ba gago ya go ba Cortes wow ya muntu nena ke thabela go ba le wena go thobela fe mohle go taba ya ka le Mankoko baby go batho ba leng gore a ba tse gore Mankoko bolela ka nga re muntu ba bolela ka dinaletšana re bolela ka bo Mshoza le bo Msawawa re botse gore muntu ke mang o tswa o le kae gae leina la ka la nnete ke nna Thibane Makgoo ya ke tswa ona go tloga Polokwane o ya Burgersfort o tsama ka R37 ke 37 or ke 27 R37 ya ona le motse mola ba re ke Moroke Moroke e wela ka fase ga Magakala so gona kwa Magakala kwa gona le motse ka mola morago ga Thaba ba re ke Morapaneng ke tswaletšwe moe ke goletše moe go be go fihlela ke tlotla Moroke ke ge ke tla ka high school o le sogana la ko Moroke ya ke le sogana la Morapaneng okay ga botse Morapaneng e ko Moroke ba Moroke e ko Morapaneng no Moroke ke portion nyana e itsego ke motse o itsego Morapaneng le yona o ikemetse ke motse o itsego mara di wela ka fase ga Magakala okay re botse gore go tse ka fase ga batswadi ba gago e le ba babedi ba feletše ka re ba bang ba go tšha ke motswadi o motee wa ba bjang go leng ga gago ke nna mafelelo ka gae o phejana go le mo nna mama's boy kuna mala ya mama a go manyiwen ke lalla fela wa bonala o ka no nla gona so ge nka go yena o za ngalla o tlo njoina o tlo lla okay ke godishitše ke batswadi ba ka nna Koko Makau Mologadi ngwana Ragwale mma e le go Florina ba fedile go mashela Ragwale mosadi wa ka Puleane Bela Ragwale okay o ntshwara ya ke gore ke bolela ga teo nkwe gabedi ngwana Malomenyele go modibele shake nkwele mos go kwele ya o na le nnete okay motho o nthušitše gore ke be se ke leng sona ke leboga batswadi ba ka ke leboga mosadi wa ka ke leboga batho ba ga Ragwale okay ke dumela gore se o fetsang go se bolela re tlo tsenela mo go sona ge taba ya rena e ditše ya pele ka baka la gore batho ba leng gore ba ba ka gare ga mmino gore go no ba le a ke se re le apara ke le rule lengwe la gore o ka tuma wa ba le tšhelete wa ba le dilwe ka megoba wa bonela ka rona le tšhelete e fela go feta lefaseng la ka keno o bonela ka ra ona selo ke dumela gore mosadi wa gago kgathile tima mo re tlo itsena e fela gone bela re boele moragonyana re ko gore go tseneng ga gago sekolo go fihlela go tlo kgetha gore ai ba bang ba ya mebaineng go na le meepo ka kwa R37 wena wa rena ke tsena mminong o kgatlhilwe keng mminong ke ratile mmino ke sa le monyane be go na le wireless ka gae ke samela ga ke robala so ke theletša ga le nako e le go sana e be sa le radio bantu mara ke theletša tirelo ya leleme la segagešo go na le boletswalela Mothiba Mmakobo wa bona ka nako eo ya ke theletša bona ba pala mmino ke moka go aya jwalo gore ke tle ke rate mmino gape kwa primary kwa t-shirt ya ka ya go bediša senior choir o ile a discovera gore ke na le tena e monate a lata ke le monyane a nkopediša le senior choir a ba ka gore ga e be le kgole le sekolong a lemoga gore ke a tšhaba ke a dodger after school a re
ke conducte choir sorry a re be nna ke conducta go choir ge a se gona ke moka ka nape ka developa lerato la mmino go tloga gana moe ke moka ge ke tloga ke ya high school ka dira group ya ka ya capella ya maisana fela ya ka gore a kere o bona ge le high school go iwa di trip tša football le ya sekolong se itše go le tloga le akwa jalo gore o emo bo swantse o be o tšea karolo so be ke tšea karolo mo go di debate e be le dio tše ke bego ke di rata mara gape ke kweša gore ga go na le debate go nyakega mo magareng mo go fele gore sa go tloša bodutu so ke mo ke bego ke tsena mo ke sepela le maisana ka ba re tepitša Montebrocatos banna Montebrocatos ile gore nna wa tseba keng go sa le monyane o kgatla ke dilo go na le abuti o mongwe gona kwa gae kwa ke be ke sa tseba gore mara ge ke re research ke hweditše gore it's to do with go dumediša Montebrocato jalo ka go se tsebe le go se kwešiša Montebrocatos ya ba re ke ina la ya ba ina la ka la umila la mila le gana jalo ga se muntu e tswa mo e tswa mo ke moka ke ino go la ka na mokgo ke godisitše ke bomma mara ka baka la bonnyane le kgale mola wa tseba batswadi ba rena jalo ka ge ke le last born batswadi ba ka e bešitše le ba bagolo to be pensioners ba bona a ke tsebe papa a bereka ke mo goditšešitše le motho mogolo ene mme wa ka ke yena motho wa go ngodiša a nkiša sekolong ka gore ebile kgale re be re ke sekolo committee school governing body ya ke tšhaba sekolo ke la lata mining ke tšhabile ka age of 16 a nlata re mša sekolo ene ka tla ka kgotlelela mankoko ka tla ka tsena sekolo le batho ba bannyane go nna thaka jaaka dintšhile ande matšhere a nroga ka baka la yona mmino because be ke tlo re le free period ke ya thoma o pela ka tlaseng ke moka ba bangwe di be di ba khatla mara ba ba le go serious ka sekolo ke moka go ja re motho wa re ditela ba teacher ga etla ya stlaela tena moshimana ga mago o mogolo wa bona dithaka tša go di go shile ntho ya dira gore ke lebelle bophelo ka tsela eng gore mara ba bolela nnete ntho e ke dirang a ka tlamega ke step bana ba bang ke sentse le nna ke tsene ke re ge ke rata mmino ke thatela ona mara ke hlomphe nako ya sekolo le ge le gore a go botse ebile a re itlhotlholetse gore ba rutišagadi ka dikolong ba roge ngwane o mongwe ka baka la maemo a gago a tša bophelo e be le ka nako ewe gana jalo a ke kgolo gore mathišere ba sa e dira ntho ewe ya e be le ka nako ewe le nna gabotse ke be ke se gabotse a ke nyako o no ba blame ke be ke se gabotse ke be ke ditela bana ba bang nagana ke nako a study nna ke busy ke beta di desk ya wena e be ke re ke di beta wa tseba le nna ke go ke tsogela ke le tšokwana e le gore ga botse muntu bono o šoma fela le diopedi tšo ba le wena bo kgona go opela ke tlogile ga gešo ka 1982 immediately after matric ka re ke ya Gauteng jalo go record e le gore ke ile ka ba le band gona kwa gae kwa jalo ra fapana le band ya ka gore ke be ke re bana gape le rena re swantse re leng wireless ene gore go be jalo swantse re o nyaka recording deal di recording company jalo ba isa ba ge shuba ba shatšwe ba tlaetse go teletša mo menyanyeng mo ebile bona ba enwa majwala nna e be ke sana jwala mankoko awa ke go ke tsene sekolo ka ba ka fetša ka ba ka bereka dilo tšeo tša majwala ke tšono tsena majwaleng ke fitlhagana mo dikatareng tša ba professional ba o sa bolela ka ba e leng gore ka nnete ba maemong a professional ke a dumela gore o šomile le batho ba tshwana le bo Steve Kekana kore a ikgodiše gore ba nna morago kua muntu nke gore botšeleto la gago le bra Steve ke go tšele yena moya wa gago o robale ka khutšo ke go tšele yena o ba le mengwaga e mebedi ka godimo gaka mara ke a gopola ke be ke rata go reka di-magazine bo Pace magazine le bo nako e ke le ko high school ke bona ka nako a sa tsena Steve ale very strong music wala wa bona le bo Babsi Mlangeni le bo Lazarus Khagodi le bo William Paul ko di fofudikile tša music wa ka tsela ya bona so aba tlhogeletšwe mo go nna mane gore bana batho ba bone mara ba kgona go dira dilo tše ke ya ba tsena ke aya nya go opela le bona ke fitlhile ga Steve ka nnete leeto ya ba le letelela go ba bonolo ene le sabe bonolo ka baka la gore o be a sa nyake
batho ba ba beng ba moraontile e ba ntswalela ka ntle manko ya ke tšetelele di ka tla tša di nyaka part 2 ka moka batho ba tla re go nyakega part 2 ke le letelele leeto leo mara ke dumela gore o tsebe ke sa lebelle go bolela ntho e so ke leboga modimo and ke tlo dula ke iphophapa taba ya modimo because ke bone bogolo jwa modimo modimo ga go nyaka mo tseleng e itšego o ka no ragang kana o ya kwa mara letsogo la gagwe le tlo go tliša mo a go nyakang gona ke leboga modimo nako ke bereka le Steve ke berekile le yena ka fetša ke le ka baka la go palela ke be ke le backing vocalist mara ke be ke palela ke go ba mo backa ge re le staging ka gore go nyaka ga choreography nyaka ga gore a le tansetša batho ba kgatlhege jalo ka mo maotong a go gona go kamo so ba betša microphone swana leo ba o beka kwa backstage ke mo ka nna ke tlatša fela ka voice a bona gore no man bokaone a ntšhentšha yena e ba mo senyetša bona ba tephadi masoka a ntloša re ko ba responsible gating e be nna ke le batedišago ge le tla mankoko ke swara matlotlo ke swara mašeleng a gagwe go tloga mo a ba tlantšea ka ba mothuši wa gagwe ko re his helper ke be ke le nna guide ya gagwe ke mo sepediša ke swara tšhelete ya gagwe ke mo drivela ke phetse le yena ke gotse le yena mo bophelo ge re ntse re ya ke re a gola wa go mongwe re ile Namibia ge re boa ntlo ya gago ba ile ba e fiša ya go Pimville ba ile ba e fiša ke ya gopola re le Windhoek go atla banna ba bang ka nako e la go sana le batho ba ba ile go exile and nna dipolitiki rena batho ba mmino ga botse dipolitiki ka nako e la e be se bona ka moka ba di tseba go le go di šala morago mara Steve o ba le politically aware o ba di tseba ebile o ba di rata mara ka gore nna re be re tšhaba o bethwa phela wa tseba gore ba le ba mogola wa bo mabetha ntho engwe le ngwe o tlo bethwa wa bona so ge re le Namibia re le Windhoek re go na le show e nngwe re be re bapala kwa go a fihla banna ba bangwe ke ba mo gae vele mante ba le exile ba fihla ba re bana ala swanela go raloka lena bana re tswa go leso gape go ra go re stakile go baneng bolela dilo ya Steve ke dipolitiki ra fetša re bapala ka nkane anti ba romela message ka mono gae gore ke sell out ba fiša ntlo ya gagwe ge re tswa Namibia re tsena mo Gauteng re kgoditše ntlo ya gagwe go le topa mankoko go le topa go le moši o tupa gohle dilo ka moka sutiwa ka mathomo e swetše mohle wena Muntu ke na le go iputša gore o nagana gore go fišwa ga ntlo ya Bra Steve e be le ka lebaka la gore lena le be le concert mo e leng gore le ka bela gore be le opela dikoša ka ba diragatši ba e leng gore ke di-politician tše e leng gore ba sanye ke go opelwa ka tšona ka yona nako eo tše e leng gore di-exile go ba go diragalang sebakwa e be e leng sebakwa a se dikoša tše beng re di opela kwa re be o rile re itše pele re tloga mo o ile go ba koša e nngwe Steve ba ile ba mono mo invita a ke re bona go ne go hwetša o kare ke United Artists be go le Steve le Blondie Magene le mama Abigail Kubeka le I'm sure ke Vusi Shange a ke sa gopola gore le mara ba opela le Makgowa ene koša gona be e bolela ka unity jalo ka nako ewe ma comrades ba ba kuša gore a go so be unity le ka opela go lena ene koša gona se ke itle e recordelwa go rekišwa e be ba e recordetše just for the channel go swana le television channel le e itšego jalo a ke re ka nako e la pele batho ba dipolitiki ba na le intelligence rena re be re sa di tsebe ntho tšeo re be re ithatela fela le gore mo go na go le tšhelete ya gore ba mo patetše bothata ebile gore ba tšhetše bothata a bona jaanong ge re boa kwa ntlo ya gago re humana e swa ga e swa ra swanela ke go hira mankoko ra hira mo mothong o mongwe ba na le bona bo Steve wa etswa Pipirust a na le dirumo a re fa rumo tše pedi ya ra dula mo
Gwa se be le taba re ntse re tswela pele ra tla ra boelela gape ngwago o tla go Namibia re boya Mankoko nka se lebala ke mo ke go bona letsogo la Modimo gona o tseba Mankoko ke be le nna ke le mo hlokomedi wa ditšhelete tša Steve ge re tloga Windhoek ka tšhelete ya thoka moka ka e hlopha ka tseba gore a ke re ke tsa gore fihla mo ke nna ke patelago batho ba band sontse ke patelle dikoloi tše re di hirile go khumbi truck le dilo tše ka moka tše ka e hlopha ka e bea ka e nakela ka mo suitcaseng ya Steve because suitcase ya Steve e be e khielo ya traveling ka e bea sideng ka ba ke di be ke di recorda ntho tšeo ge re fihla re letse re sepela bošego ra tsena furugo la bile tsenela go di rumong tša rena re beya dilo tša rena mola furugo ke tsoga le Steve re a tloga re tsamaiša koloi ya go hirishwa gore se ke ya tla re charge gape ge re boya swantse re tlo lokiša tšhelete ya shota Mankoko so about 25,000 and ka nako ela be le tšhelete ntši kudu ya thoka moka tšhelete ya shota go ne le go šetše fela like wa bona gore ga e sa le staka sela ka go se šia ke se tlemile ka di ya shota ga e shota ke moka re swanela ke go botšišana ape ke be ke tsamaile le ena motho mona go diregile jwang nna ke kwešiše re engage ena monga motse monga motse ebile a se ka hlwa senya nako nne ino just if ya tloga le ena ante ba ngakeng ba boya kwa ngakeng ba ino fihla ba re muntu fa motho o tšhelete ya gagwe e tšere kwena ka re yana Makreka I'm sorry ke tla bitša leina la batho a ka tšea tšhelete ene le nna ke maketše jwalo ka malema ba re o makala jwang ka gore tšhelete e swara kwena ene ka tsebe gore nka hlalosa jwang le nna ke be ke sa kwešiše Mankoko etse wena o phara molato ke mang ke ngaka ye le motho le beng ngaka e ba boditše motho o jere Steve ba ya ngakeng ge ba boa ngaka e boa e ba botša gore ai motšee we tšhelete ke mohlokomedi wa yona which is me ga ba boa kwa ke moka ela Steve le ena o dumela story sa bona ba nthikile mola ke nna ke utswitša go tšhelete mara ka ba botša ntho e wane ka re a re lo botša ngakeo ya lena e senyeletšwa ye a itšerego wa hwa goba wa gafa mara motšeng a dire dilo tšeo ngaka itumilego ka tšona a relationship ya ka le Steve ya thoma go se seba monate a ka tlogela ra ke ge re tlo kgaogana ke ya mo ke yago le nna ke ya mo a yago ke ge ke tlo joina Splash ya no go tlo pela ga Splash ke ile ga Stimela banna ke fitla ga Stimela ke fitlile ka nako e se go yona ka gore ke ge nako Ray Phiri a le busy le Paul Simon Graceland World Tour o bona Stimela ka nako ela without Ray Phiri se be se mara Nana Coyote ke ena motho wa go tlampitša re mona tla mono tlo peka nna ka gore at least dipina jaaka wa tseba gore ke kgona go opela again ko palla ke tabela ya go dansa fela wa tseba ntho e ntlhokomeditse man Mankoko man jwanong ge ntse ke ya le yona o go tša gore a ena maatla ka gore o tse gore ko musicing re be re phela ka di-show Mankoko a re swane le ba bagana jalo ba bitšwago ba paditša rena re be re bereka as a band ba bona re le band members re ya more ya gore ya re le ka moka ge re charge ra tsa gore ba tlo re ngwathela se ba re tshepišitšego ntse go ya a go bereke ka tloga tšatši le lengwe ke ya gopola re be re rile show ya mafelelo Jabulani Amphitheater re reisa di-funds for Mzwakhe ke ka nako Mzwakhe ba mo reisetša di-funds tša go ya bokae oversea a re fetša ba re patela tše ba re patelago ka tloga ka ya Tzaneen ka ga malome yaka ga malome yaka ke mo go tšwa go bomma ke re kono fodiša tlhago Tzaneen mara be ke sa e fela be ke šetše ke bone gore go na le sego sa metsi ka moka no tsena ba se kopela ene go ya ga ka mola ke be ke na le mokgwa gore se sengwe mo go nna be se mpotša fela gore ke swantse ke protecte ngwane wa malome man a ke re ke be ke tseba ka nna bašimanyana ba tlo bapala ka ena ke le gona ai ke ya mo tsena ka mo foraforetša ka mo goketša awa man wa tseba keng motho o le a tla ndira motho Mankoko
Montu ngwana malome gape ke kgaitsedi ya gago. a se kgaitsedi ke motswala. Ke ra gore ke ngwana malome A re kwala ga e ka wa engangisha. A ke ngangisha no ba jwala. Kgaitsedi ya ke ngwana wa mma. Ge le malome bile ke motswala ebile kholo. Ke ka fao ebile le polelo re ngwana malome nyala go mo di boelesha ke. Go khatla khoro. Ya khoro ya khatlega ka gore economy evolve kana mo go lena. A o latlhe le tšhelete ka ntle. Wa bona. So tabe o impereketse mankuku ene ke ya moleboga. Ya moleboga ke tlo go botsa gare ya pele gore o tsere karolo jwa mo bophelong jwa ka. Ke yena motho wa go tlantira. O bo sa botšiša gore na di artist change ne go no ya le magogodi. Maphelo di katara ka tšhelete o fetša mo bo le mamang o fetša mo ga o sa ne selo ba go kasatela gore boloke mamang. Ngwana malome o bapetse karolo mo. Ya o bapetse o tšo ntšha o mphuthile mankoko. Ya gore le mo a leng gona le mohla bona ke nyaka tsebe gore ke re mohlabini wa mmaphuti ya mafala. Ya ke pulane ke ngwana ragwale. A o mphuthile motswala. Wena le ena le na le bana? Re na le bana ba bararo. Ba ba botse. Wow. A setsana ka babedi le Lisa ka lete. Ra go lebogiša tle Montu wena le mosadi wa gago. Aowa o tseba keng ene ke leboga Modimo. Tšatši le lengwe ge dilo tša mminong ke be ke fetša go tloga go Splash re dira band ya rena. Ke a gopola ebile o bona tšatši le re ya dikgethong tša mathomo tša 1994 re ke ge re tšhaiša studiong ka re be re rekoda Bošego furugo ya gona re ya dikgethong re tšo fapana re le mo studiong nna le band e ke re Smash Boys Breakaway ya Splash re tšo fapana re le ka studiong wa tseba ka nako ke be ke mo tšere ko gae ke dula le yena a tsena sekolo ko Vista University a tla lemoga gore no man ga botse batho ba na le income steady the only way ya gore a be le tšhelete ke ge go bile le show jwalong ka nako go be go le dry a tloga a ya gae ga gabo a fihla a yo kgopela tšhelete ya go reka dibuka di registration ke sa ye afforte mankuku mme ke dutse le ena a fetša go registera a ya posong re be re dula Moletsane Soweto a ya post office ke sa tsebe nna ke ile dikatareng a ya a applyela phone ya landline 30 rand na ke re nako ntše re sa ya felo re ya rehearsal ge re sa rehearsal o no hlwa ka gae o sa rehearselo o ile sekolong ga a boa ke no bona van ya Telkom ya makantle ba re tlo tšhela phone wa tseba ka gae ya gae for Good Friday o mphile lentšu le one a re e ke boa mo ke hwetša o bereka o tlo kgetha ka tara tšetša gago go banna tabe o mankoko ke ile ka swanela ke go tseba gore ga botsebotse ke ya kae bophelong ene ka nako ke na le bana ba babedi ya ene ba hlaka ke ya ba bona gore bana ba ka ba hlaka ke ba lebeletše gwa ntše ya nako nne letsogo la Modimo la nkaparela tseba ka reka kuranta ka lebelela mešomonyana ka go hwetša kaya wa tseba Montu nako ke le swena e tlo re tla ka phefong wena o šetše re boletše ka maina ba ileng gore kgonne go ba promote ba tšweleditše gore ba be se ba leng sona mo bophelong ba bangwe ebile ba fetile ka lefatsheng la ka keno ba go tshwana le bomshoza go na le batho ba leng gore ba go kwisitše botlhoko leetong la gago la go tsebagatša di-artist le go kaonafatša maphelo a bona ke nyaka re bolele ka yeo e le ge re feleletša poledišano ya rena ka ntle le ga bomshosa le bomsawawa le bomzambia ke be ke tšere karolo kudu go o leseng masole a tumelo bana ba kanana mojeremane Nkosana Kenny Makweng Sinki Mathe ko ZCC music ke ya le bona godimo lefase mankoko ke ba direla dilo ka moka ge ba šetše ya kwa pele le nna jwalo ke kweša gore ke ba setile gabotse ke ba nyaketše gore ke be ke ba promota wa ba le event ya Thobela FM ante batho ba ba nrerile mankoko ba bangwe ba ileng gore wena bo ba promote ba nrerile ba re nna ge ke ba iša go di-promotioneng ke ya patelo a ba mbotše
ke organize ntho ge re fihla kwa eventing ba re ar performer le rena re sera ke a gopola le selaelo selota o be le gona mo showing eo kwa bela kwa ile ya thobela ba re ge re sera patelwa e fela selaelo be se mongwa bona ke no selaelo be wa just stable sa gago o monga sa tla ei braslaelo ba rile wena eng ai bya ke no bolela ye mongwe artist tše di dira ga tša fa e be le go di le gona tše dingwe mara nna ba le go matsogong aka ke be ba tsene mo ene gagolo e be le mo ke be ke tlisitše sinki mate ba bangwe a ke nyaka no ba pentane be ke tlisitše sinki mate ke yana go fihla ra ke performance nyaka tšhelete e bana ke tlo botša bo mashamaite gore ngana mo ka sonela ke go hlalosa o tsa ka tšhaba e no fihla ka ba botša gore e bana nna o ka re batho ba ka ba mpalela e reng ke tsamaye se ke go atla gore ge go tsoga ra ura mo ya hwetša o ka re ke nna part of it ka mantšo mongwe go be go tlhokegeng fa o poledišano ka baka la gore nete gona le nna ge ke le modiragatši ba re yo namela sefala e se ke lefelwe o mongwe ke kwa kae le ge e le gore a re promote ke motho motee a re ba nlefile le nna nka feletša ke gogela morago go be go tlhokega gore wena le badiragatši bao ba tlišitšeng le direng le boledišane goba go tlhokileng ba tseba gabotse mankoko gore nna di-artist ka moka tše beng ke bereka le bona ke bereka le bona ka fase ga promotion be ke dira promotion ge e le gore go na le show e nyaka go tšhelete batho ba na le di-manager tša bona e le ge motho ba ka tla mo go nna re ke nyaka mankoko ke na le boka o charge bokae ke be ke mo referela go yena straight bona ba chargeane ba dire so wa bona ke nagana re ka ona mafapha re sa kwešišeng gore ge ke diragatša ke na le molaodi wa ka ke na le wa go dira dikwalakwatšo ke na le wa selese ga se motho motee wa dira no a se motho motee nna ke be ke sa tsene mo tabeng ya ditšhelete instead mo tabeng ya ditšhelete mo beng ke tsena gona e be e le gore ge ke tloga kua companying ya bona ke be ke ba kgopelela transport ya gore re kgone go ya mo re yang ke nyaka tšhelete ya transport le ya dijo tša bona ene ke ebile ke sa tsenela ka potleng yaka ke tlogile le bona ke dira bonnete jwa gore batho ba na le sa go namela sa go ya mo se patela ke nna ka tšhelete ya e tswago ko company dijo tša bona ba rekela ke nna ka ntle le ge re fihla ra khotša gore bomankoko ba re caterer ba caterela dijo tšhelete ya bona ke o ba fa yona ke fa moetapele wa bona ke re tšhelete ya lena ya dijoše muntu a re felletše le ge o romela molaetša go ba diragatši ba e leng gore ba no nagana gore go opela bana ba nyaka go no tuma ka baka la gore go tuma mo go na le ditlamorago tše dingwe tša go koša bohloko wa tseba ke ile ka ithuta ntho e one gore fame is not a profession le bana ba bannyane ba latelela go taba ya e ka ba mmino e ka ba soccer e ka ba ntho engwe le engwe setumo sewe a se profession nko gore ge go le jalo ga e bane go tsena letseno o boloke ene ba tlogele go kitimiša lifestyle nna ke nna mang ke sepela le bo mang ke ja kae wa bona tšhelete e boima go tsena ga e otswa e tswa jalo ka metse ga a tšhologa ka mo sejwaneng ya Untumago o tswile mminong a tsena maswing ke mo leng gona bja wa tseba ke eng ke decide mosadi ola wa ka ya a ntlhohleletša gore ga go gana le dilo tša mmino tsa monyaka mmereko ene ga ka no bolela so ka dira ka mokgwa a re go ke dira modimo fo a ladiaka ke tlogile mo la mankoko ka tsena mo femeng ye nngwe e ke fihla mola ebile a se ke ba hlo ba mpotšiša gore ba ine gore o kgonang ka re marketing and promotion ba tsa ba mpha di-task tše dingwe ka go se dumela gore ka nnete ke gore tša go tsamaelana le bo cruise tša go tsamaelana le go promota dikoloi tše di itšego tša mehuta wa bona dikoloi tše le dinamelago ke be ke mankoko a ke na sekolo ga botsene a go ne ntho e ke etse go sekolo dilo tše ka moka ke gore ke swana le Zuma ke tsene University of Life ya ke gore ke be ke bitha batho ba tsenetšego ba ithutetšego marketing mara when come to go practice ke a tseba gore ke tlo gore ke šetša dieta o di rwele tša gago
wow ya ke se modimo a mphile go sona ene ke leboga mamphago leboga mosadi wa ka ga ebe se ka ena e be nka se be mong nka be le nna ke no ba la ratha ke sene mosadi le go leboga batswadi gore ba ije ba nthuta gore ngwanaka makgweng a go ne mosadi se kwa re go ya kwa wa ya nagana gore o ba le yo go gahlana le bona o tlotlotse ya go isha o e tla le bona mo a go ne mosadi makgweng ngwanaka mosadi rena re ba mo magae le go ka ba le motse moe o be le motse mo gae a go ne mogala jwa makgweng o yo tsofala o boemo ke ne motse gae Mankoko wow ka ke mo leboga motho a nkagetse go motse motho a mpelegetse go bana mosadi wa gore o bapetse karolo e kgolo kudu o ka re le badiragatsi ba bangwe ba ileng gore mafelong motho o robala a sena mosadi a sena bana sena selo ba ka tšea mohlala le malebišo go tswa go wena ene rena banna ke nyako boja banna rena banna re swantse re tlhokomele basadi ba rena re tlogele go itira o kare ka gore ba re monna ke tlhogo sa thaetse mosadi basadi ba ne nnete Mankoko o ka no ba ka o noletse o dinoleng o fitla o tia mosadi wa batho wa sa go dira se gore o hwetse o mohlakisha o no moshia o ya o monyadisha ka batho o monyadisha ka batho fo kwene o la le bo mamma o dira dilo je o tla bo sele o dira dilo je ka moka a se ke dira dilo je ke hlomphile mosadi wa ka ene le yana o nhlomphile re leboga Jehova muntu nna ke leboga wena ke leboga nako ya gago ke leboga le mosadi wa gago ga o dumeletse gore o tlemo ya no go leboga nna se se Mankoko baby o ntumedišitše bana ba gago go fitla gae ba tla dumela wow ke a leboga ke dumela gore ka moka ba ileng gore ba bogetše bile ba thiletse tšatšing le lekgone ba tla kgona go kwešiša gore ge e le go tuma go tuma se mošomo wa tseba ke selo se e leng gore se ka feta nako ngwe lengwe tuma le kgone go sasa ga o sa le selo se se leng gone ke gore o tsebe gore o nyakang mo bophelong ye ke taba ya ka le Mankoko baby re be re bolešana le muntu motho e leng gore o tsene ka gare ga industry ya mmino a tseba dikagare tša gona tša mo thabiša tša mokoša bohloko tša molatla mo di molatlang gona bjalo o tswile mminong o tsene maswing nna le wena a re subscribe re kgone go ipsina ka mangwe mananeo a taba ya ka le Mankoko baby re kwe gore ka bela gore wena o ka fetoga kae go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.